Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Razi, sigara veter. Koyalım, krop bu. Hadi stipler alıp kantini. Hadi sırova patronda. Ortalık da gezeceğiz. Daha Yok, pernah. Orta berapa? Baramızda çiğ kırmıyor bunlar. Baramızda ile bak. Sezon karakter mi? Karakter. Tamam, şimdi gel kalkalım. kanı kadar. Hadi onu da ki. Tığındırak baslarına söyler güzel. Tığındırak basar, tığındırak. Burası çok dağıtılır. Ben falan onları bas. Kanı kadar. Aynen bu.
Bunta şey mesela. Şimdi oturmayın, bizim soyut bunta var. Köyden biz bunta. Hem kadar. Olmay ben de çok güzel. Ana tığında bu şurun kadar. Ben şu galetenin de. Yarın ayarım. Redaksiyanın sayısı var. Aşağıdaki gazetenin sayıttan kirip şu materyalını koyuyorlar. Şu fotoğrafını koyuyorlar. Bu astımın Astım redaksiyayı. Hemen Müslüman kardeşler, bakalım ne namaz kıldıkta süreçte falan gibi otururuz Bizim Sultanay oğlunu kıymam katibi Banis Hazretleri bir iki söz etse, toz bir katı yakşağına yardım verse falan ben sada Kur'an kirişkine süre verse, yine de bir otobüs verse. Kanun ettiğim gibi Danis Hazretleri mekanisimizi kendi olar. Oksa bilgen idi. Solar oksası bilen bizim mescitlerde, Orloş mescitlerine de nigiz. Şundan başlandı. Danis Hazretleri. Gülsem oksa bilen. Mine de bir katı yardımcı ol, gülmeye buluşup durar. Bütün illerde koya kirek şunda kitabı yürüyüşlerimiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Varsa maktabalıklarımdır Allah subhanahu teala'ya yanları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den salam şerifler sayılır. Allah subhanahu teala'nın birliğine, peygamberin hakkına iman getirip şu neşitan sormuş olduğu yazılan muhterem abilerimiz, varsalarımız oldu. Allah sonuna rahmete olsun. Hem de bizge bakı iman nasip eylesin, kullan olmalıyız. Bir Allah razılığı için bulsaydı. Şu mehitlerimizde gıdat kılıp, bizim tuğan ballarımızın, nuklarımızın, halk ayıslarını terbiyeler kılıp, İşer vaat namazlarımızı okuyup, rızılarımızı tutup, zekatlarımızı tülep, kozlarımızı kılıp, Allah'a subhanatı kuşkanı bitirgen nasip eylesin. Tırışlarımızın Allah Teala kurtturasız kadır. Oğullar sayın mescidleri olsalar Allah Teala bizge dinin rahmetinde tutar. Ama göre kuşkanı bitip, tıganı tığılıp yaşayıp, Allah Teala yaşargen nasip eylesin. Cüz bilasinde binamında zilan hazretler, zor kişiler deyinde inanla ihlas kanal gazette saraf iterge girer. Ona kuşlamayı bulmuş, ona göre onaksız kişi bulmuyor degende Allah Teala yeyte namazdan namazga değil, bizim oruçlarımızı yarılık indi. Ona göre pişvar namazı olsun, zümmalarımızı kaldırmayıp Allah Teala kuşlamayı iterge tarışır. Onak degenlerse o, onak keskine olsa da ana bulurga gerek, kimde korap taşlarken. Onak. Biz öyleyiz, kişkine onak değil. Onak kişkine olsa da hanım kimge mesleğe korata açtırgan bilirga gerek. Şunu uylasak, bizim halimiz koltirap durabız. Allah Teala kuşkan biter, yeşillerimizni duruşnasını eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Barsa maktarlıklarıdır Allah'a olsun. Sizinle kıskası şu, bu mescidlerimizde her vakit namazlar okulup ve birlikte olup Allah Teala nasip eylesin. Müslüman kardeşler, bizning söz bilmeyiniz bulmaydı, bizning Kubiyaz degan oğul var. Bütün tertipler, bütün uylar, anta bizimkiler. Birincisi o Kubiyaz oğlu bizning iminni muhtasibat bulgan. Onda asnafabızday. Bu birincisi muhtasib, Qorayzal, Nisa rayonlarga. İki Qorayzalga muhtasib bulup işlep başlagandı. Qaras mana şu birinci meseleler kurşalov falan mana şu Kubiyaz. Hadidagi vaqtida bizning tertipler ulu oldan kelar.
Анда улулар бик каты көчле, дин янында бик каты көчле, анда мәдрәсәләре бар, үзендә укыталар, нителәр. Шуңа күрә теге без оныткан тәртиптерне алар китереп сыгарып тагында барысын да без шулардан алып Шуңа күрә аларның имам мухтасибларына сүз бирмәсәк бик кыен сорап кайтып китмәсен дип, аның да сүз бирсәк. Хашбулла шагай. Имам хатибин Аллаһ бирсәй. Хәле Фәрис хәзрәт. Мотор мәйтеп син туган мотор кыласың. Шулай бар инде. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'tan bir Müslüman kardeşler Barsağızda da Ağıl mahallesinde gelgen konaklarını da Barsağız Hazretler ne barağızda da Müslüman kardeşler şın kumulten tebrik ettim Meşit aşı tantanası bilen zor beyren elhamdülillah Muhammed Seyyid Hazret Tacikistan'a kaçıp gittiğinde selimlerin jitkireyin sizge barağızda ol bana itib eteydi Allah Teala Adem Aleyhisselam'ını başlıktan var etkeş Feriştege Adem Aleyhisselam var etkenden sonra artıp kalgan başlıkını Feriştege yeryüzüne şiberge kuşkan. Şol kayda şol başlık düşken şunda meşrit düzületip eteydi. Bakın Seyyid Hazret. Arbaş avlunda da buna şol Adem Aleyhisselam'ın var etken şu başlık mıntıla düşken inşallah bereket olur. Allah bize meşrit bulur. Balalarını da inşallah tevfikka irenip tevfikla balalar bulur. Meşrit bulur. Yaxşılığına imam gereğinde, ilimli kişi gerek, aranızda bir kişiyle faydaq okuyup dağa jilerip okutup kaçakmay bulmayın diye barabız. Bilimsiz bir intikler. Okumay, mulla bulup bulmay, şolay edin de. Şuna sizge dileyim etdi, meşritteki her vaxt asık olsun, birden işlep dursun, meşrit asık olsa indi, kişi yerip dursa, meşritte yerirse, meşritler bitki bulmasın, halk verirse, ümitliyse kişi bileğinde sakınır. Allah'tan yaxşı iman nasip edersin, yaxşı ilimli kişiler nasip edersin, tevfikli bendeler nasip edersin, şu hizmetine bereket versin. Selamun aleyküm. Müslüman kardeşler, tağında söz biresim ki bizden en eski mescid Askın rayonunda var. Anıma %57 yıl уже. Правда, ол bizden совсем уже yemirilip bitip bara. Hazır anta oğul kişilere yana fundament salıp koydular. İkinci yıllarda Kuday'ın rahmeti bilen tozalık isimli vasfını nasip etse biz anta tar mescid koşay başlarda tebrik ederiz. Üç degan oğul var, Tatar oğulu. Anta analары imam muğniler, katipleri Hidayet Hazret, onunla söz bilsek var, bir iki süre gitmese havuzda kışaymazsa da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bilsin Allah subhanahu ta'ala rahmeti olsun şu mescidini tüzüsülerge, şu mescidin tüzüge yardım etüsülerge, şu mescidini asırga, kilüsü, konaklarga, barsızlarga Allah ta'ala rahmeti olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizin barşalar Allah'ın selamı, rahmeti hem bereketi olsun. Allah'ta barşalarınızga da, barşalarımızga da kalan gümürlerimizin bir Allah'a ibadet kalıp, ana kuşkanlarını ütep, tıyganlarına tıyılıp, şu dünyada iki dünya bəxət sağadetine erişti deyğəmirlər kalıp, iki dünya bəxət sağadetine erişi başlarınızı olsaydı. Arbaş ağılı xalqı, Arbaş mahalle bik mazur etib, Allah'tan rəhməti bilən, anın bərəkəti yerdən bilən bik mazur etib, bəs tüzgünlər. Peyğəmbərimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bütündə hadisi var. Peyğəmbərimiz Muhammed Aleyhisselam etə kimdə məscid düzgən, kim məscid düzgə yardım etkəndi, Allah'a Allah subhanahu ta'ala cənnətə yurt düzgün. Şuna elhamdülillah tırışıb məscid düzgən, siz elhamdülillah şu yurt yemirilməzsin, şu məscidə yürüyə gerek 5 vaxt namazga. Namazga girib, yumğan namazga girib, Urazlar tutup Allah'tan kuşkanlar, ütep tıyganlar deyip işerek girip şunda dersler verip, girip dini ilimler Allah'a tırışıra gerek. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala baylıqını Allah'a ta'ala biriminde tilegen bendeme. Kimge tileyim şunu Allah ta'ala baylıqını biriminde, ilimini biriminde tırışkan bendege. Eğer deyinde biz tırışsak, ilim Allah'a tırışsak, şu yolunu izlesek inşallah ta'ala bizge Allah ta'ala ilimi de verir. Şuna sözünü miyerge Fəniz Hazretleri kadar söz bilseler, matoyda sözler yapılır ya, uzarıp durmayın. Var Allah'a rahmeti olsun, şu mescidlerge olup, kalıp girip, Allah'a gıybedet tutup, geçirge nasip olsun. Sizin evi uzak tugulda vakitlarda
Безнең бик матур урында күп мөфтиләр килгәннәр, берничә кеше, Нур Мөхәммәд мөфти килгән, безнең райсоветлар бик каты куәтләшеп, йыелышып, күп кеше йыелып, шундый матур урында Янкисәк дигән авылда мәчет ачканнар бит инде. Анда аның имам хатибы менә бездә, Вәли хәзрәт, ул безнең мөнтәһа сүз исәп бик яхшы булды. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat. Ko'ribmi tovushini ko'rak. Alhamdulillah, bu bunday ishlar vaqaga endi Arboshog'i xalqina hamda butun bizning rayonga tugul butun musulmonlar uchun ishlar vaqaga endi bu qoidagina masjid ochilsa da alhamdulillah musulmonlar hali yaxshiroq degan xabar endi bu aldığası günlerde mescitler aşık bulup şu yurtlarda bizge de bağlarımızga da, noktalarımızga da bilimler verilip şu işler devam edilip Allah-u Teala'ya maqtovlarımız, sana doğalarımız yaşayıp tursaydı hem de şu bilimler arkalı bizge aldığası gün ahirette cevapta hem ahirette de Allah-u Teala'nın rahmetlerine erişip hayırlı ve hatlı bu imanlı turmuşlarda yaşayan nasip olsaydı. Şu mescidini düzgünde ağıtlaşkan barcha Müslüman kardeşlerine Allah-u Teala'nın rahmeti olsun endi, Allah-u Teala sevaplar bilen hem de turmuşlarında bereketler bilen qaytarsın endi. Şu işlerge. Müslüman kardeşler, bizim bir iki oğul var. Birisinde ol председатель mahalle bulup diye devlet degen oldu. Kıygaza oğlunda imam hatip bulup biz hazretimizge söz versek var ya, İmam hatip Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Nihayet şu Arbaş oğlunda da Allah'a Rabbul Gizza rızalığı bilen şunday güzel, matur meşit Arbaş oğlunun halkı bilen, buluşluğu bilen tüzülgen. Indi şu meşitte bizim tilagimiz nindi. Şu meşitte işler barsın, şu meşitte namazlar okulsun, şu meşitte beyramlar ötkerilsin. Bana şu bizim tilagimiz. Şu o halkına zor rahmet. Indi onlara özel bir sene soluk olsun. Bağlarına bereket versin. Bizlerine de dünya toluşuğu, dünya iminliği bilen şu oğulda eğer de şimdi bizden dini beylemlerimiz, dini yollarımız ötkerilse biz barımızda rıza buluruz. Zor rahmet şu oğul halkına. Nıp zor buluşkan için. Müslüman kardeşler, başka bir kişiye söz verip gitesim kile, bizge bir katı mescitlerge yardım ete turgan kişi, ol imam hatip da tuval, imam muhtasip da tuval, imam председатель mahalle da tuval, no просто özünün işini alıp bara turgan kişi. Bizning bütün mınav yalıttuğunaylar falanları ol koyuştu. Şuna göre biz Müslüm Hazret'e söz versek de pek yaxşı olur diye oylayım. Rahmat. Hürmetli imandaşlar, hazretler, opalar, bu teyitken matur sözlerge men katnaşam. Tağın da kabatlamayım indi. Allah Teala'nın bereketi olsun bu meşitke, her bir bizge inşallah. Nerse itasim kele, şunday pользуюсь случаем derge endi. Bunda bana bu tey hazretler jiyilganlar, alhamdulillahi rabbil alamin. Şunday ma'lumat sizge jetkäresi kele. Bizning mana shu alhamdulillah masjidlar to'zala endi, masjidlarimiz motor, ko'rkam. No endi mana bizning tilaklar endi mana shu har bir hazar tilaymiz endi mana o'qirga kerak, namoz o'qirga kerak deb mana shu har biz aytamiz. No endi hozir endi tashda turami, qaytganlar bizning bunda baslama xasirda turib qolganlar endi. Shunga o'zim shuni aytasi kelar. Bizning masjidlarimiz görürler, şulay işler bararlar. Bu masjidlarimizda kişiler ilim kelir,
иншалла безнең һәрбер менә хәзрәт, һәрбер мулла инде менә мухтасиблар менә аларның үзләренең зур гыйлемләре булдıysa, ихлас гыйлемләре булдıysa, күңелләре ихласы булдıysa, безнең шул вакытта мәчетләребез тулы булыр, бәрәкәтле булыр. Инде гыйлемдә таңда ничек булсын инде, тоже менә күбесе сезнең менә кварт уже пенсионный возраст үзендә теге дәресләр барып, Уфага барып укып йөрергә тоже һәрберегезнең мөмкинлеге юк. Эшләрегез дә бар, һәрбер авылда эшләйбез, һәрберебезнең эшебез бар. Шуңара менә дәрескә барып булмай, Уфага икенче шәһәрләргә, дәрес иншаллах өметләнәбез инде безгә монда кайта. Ливанга бара кирәкме, икенче шәһәрләргә бара кирәкме, дәрес монда кайта. Иншаллах менә Давыт хәзрәтне беләсегездер инде. Иншаллах менә кайтып килә инде ул, менә вторник может күчеп кайтыр монда. Квартира снимать иттек инде, иншаллах. Квартира снимать иттек инде, менә фундамент теге елны тоже менә хәзрәтләр беләләр. Фундамент эшләдек инде, менә үй күтәрәчәкбез иншаллах. Аның гыйлеме бар, альхамдулиллах, аны сез беләсегез, альхамдулиллах. Шул булган гыйлемен без 1% хотя бы алдыйсак, без бик гыйлемле кеше буларбыз иншаллах. Иншаллах шул гыйлем беләп biz аңардан шундый гыйлем алсак, иншаллах вакытлар үтәр, 1 ел, 2 ел, 5 ел, 10 ел үтәр, иншаллах хадислар беләп кенә сүзен беләп сөйләшербез, аятлар беләп кенә сөйләшербез. Шулай иншаллах. И үзебез дә шундый тәрбияле, гыйлемле булып, үзебезнең балаларыбызны, внукларыбызны шул өйрәтеп, үзебездән шул икенче поколение калдырсак, шул хәтле шул вакытта безнең зур эш эшләнер иде. Булай теге мәчеттә җыелып кына, исәнлеккә, саулыкка, бәхетлеккә, шатлыкка гына, ул аның белән кенә эш бетмәй. Поэтому теге конечно же, теге кеше үлде, аны җирләргә кирәк, бала туды, исем кушырга кирәк, ул эшне һәр вакытта алып бара кирәк, ул альхамдулилlah. Инде кеше килмәй, бәрәкәт булмаячак, әгәр дә шушы мәчеттә дин мәгълүмат таралмаса, инде шу дәресләр булмадıysa, ул вакытта дин алга безнең бармаячак. Инде менә динебез булганлык итеп барсын өчен, бәрәкәт мощный бәрәкәт булсын өчен безгә дин гыйлем алырга кирәк. Обязательно. Гыйлемсез берничек тә булмай, алга барып булмай. Араб теле буенча, Куран уку буенча һәрберебезнең хаталарыбыз бар, шул хаталарны нитергә инде төзәтергә кирәк. Дөрес итеп Куранны укырга белергә кирәк. Шул вакытта бәрәкәт күбрәк булыр иншаллах һәрберебезгә. Итегдә без тырышабыз инде, мин теге әйтмәем, теге без укыга белмәс, тырышабыз кемнең хәлдән ничек килә инде. Әгәр дә тәңдә ишә дә ибадрәк укырга була, шулай һәрберебез беләбез. Иншаллах менә шулай кеше кайтса, biz аны тоже без поддержка иттисәк, менә шулай бергә бул дисәк, бер-беребезгә ярдәм иттисәк, бер һәр вакыт бер юлда булабыз, бер юнәлештә булабыз. Ничек җирләргә, ничек исем кушарга, ничек хадис буенча шулай, аят буенча ничек шулай, дин буенча без бердәмлек бул дисә, безнең эшләр алга барачак. Если без белән шулай бергә булсак, без шулай хаҗа бер хәзрәтне менә шулай поддерживать иттисәк, теге кемнең хәленә ничек килә инде менә шулай хаҗа поддержка ана обедага бирмә дисәк, ул безгә өметләнеп тоже кайта. Аллаһ Таала менә шулай һәрбез даже просто һәрбер намаздан соң менә шулай дуа кылсагыз, безгә менә шулай бәрәкәт булсын, шулай хәзрәткә ярдәм булсын дип менә шулай дуа кылсак та бик зур эш булар. Рәхмәт тыңлаган өчен, афу итегез, если вакытыгызны алдым. Менә шулай бергә булайык иншаллах. Шул вакытта безнең альхамдулилlah ул возможность безгә упускать итәргә ярамай берничек тә. Уфада менә җегетләр упустили возможность, все. Гыйлем китте, безгә килә, без аны ябышып менә шулай ебәргә тиеш түгелбез. Иншаллах шул вакытта безнең Васқан мәчеттә тулы булар, Арбаш мәчеттә тулы булар, Чишмә мәчеттә тулы булар. Кеше уже күрер шул вакытны, что менә бу мәчетнең имамы гыйлемне ихласлы дин өчен тырыша, нык итеп кеше дә әкрен генә йөри башлар. 1-2-5 елдан соң мәчет һәр мәчетебез тулы булар. Аблай 5 кеше, 10 кеше ул эш әзлим бара инде. Внукларыбызга зирәк, теге балаларыбыз, внукларыбызга без дә зирәк дин гыйлемен калдыра тиешбез. Үзебез өйрәнеп, аларга калдырсак, иншаллах, шул вакытна зур бәрәкәт булыр. Рәхмәт. Давыт хәзрәтне белән беренче мин сорашкан вакытта мин алып барган егетләрне укырга.
Чернышевский пәйтке олан оқытайды университетте. Оның сүтінен аңқартқан дәрістені тыңдап тұрдым да, тезгіне жүгіріп кірдім да, мені де бір айға қалтырғыз әлімін табылар білен оқырға деп. Шоңа кіра шул хатты кішіге сәйнеп қап тұрған көк мінен етіп, сенге орысса керек ме, башқұртса керек ме, татарса керек ме, өзбекса керек ме, бірде білмесен ғарапса сізге аңғартып қояп. Шоңа кіра барысын ейлерді. Мына шуңа күрә ул если монда килсә, Алла Субхану безгә шифасы бар ди безнең районга. Ул килсә безгә яхшы. Аны только поддерживать итәргә генә кирәк безгә. Тагын да бер кешегә сүз бирмәенсе булмас, нәмәгә дигәндә ул минем божа формасырак. Аның хатыны бар башныкы, минеке Шишмәрәкәнеке бит инде. Шуңа күрә безнең Күскилтә авылына имам хатыбына хәзрәткә бирсәк бик яхшы ул инде. Әгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Hürmetli cemaat, imamlar, çağırılgan konaklar, bugün sizin avlunuzda zor bayram. Muazzam da zor bayram yok. Cemaat, bunun üstünde. İlk bulgan, Sovet bulası, gitkenimizi biraz kavatlar kurup gerek koydu. Bugünkü günde din, nege Arbaş avluna faydalı. Çeşme Örekey etergis bulup turdu buna, bu turda da aytıldı. Halk etergis bulup turdu, elimine tırnak turdu, hürmet cemaat. Kulüpme ilişen muhsabi gönder. Halk, halk özü oksası alıp, özünün uçasıyasın parlamentleri sürüş, buna şöyle işlenirler. Tegi boylarına işlep koygan mescitler buna boş oturarlar. Şul katlı motoritleri işlep koyulgan deyip buna biz Respublika boyunca da yürüyoruz. Çakırılgan yerge barabız. Dik turadı ile. Buna şuşla etip halk, bizim Arbaş halkı, Çeşme Örekey halkı, derev halk. Birdem halk. Şoğru inşallah buna tilekler barsı da aytıldı. Bunda mescitte her vakitte de aşık bulup dualar bulsun diye. İnşallah tuğanda dua kirek, öylenginde dua kirek, soңғы yılға dua kirek, turmuşumuzda dua kirek, din kirek. Din ol bizge, özümüzün milletimizni saqlar üçün kirek. Din ol bizge, özümüzün tilimizni saqlar üçün kirek. Din ol bizge, özümüzün istoriyamızı bilir üçün kirek. Kileceğimizni bilirge kirek. Avanın, Müslümanın her vakitte da ukurgat tiyişligi, Kur'an hakimde yazılgan, Allah Teala Subhanahu sizge ötense kitap kirek mi? Bunda bütün nauka yazılgan, bunda bütün narsa turmuşun bereketi yazılgan, koya barıga tiyişli, şit barıga tiyişli hem de ozağına hatlı etip, ötense kitap kirek mi degen. İnşallah, kitaplar tapşırıldı, inşallah Kur'anlar okulsun, inşallah İmam Hatipler tırmışlığında bizim rayonda din şul katlı köterildi. Elhamdülillah şükür. Mescitlerde buna şunday azanlar aytılıp tursa avulga bereket bulur. Hürmetli cemaat. Tertip. Din ul tertip. En birinci. Özünüz bilesiz din bulmagan orunda tertip yok. İkinciden din ul birleştiru. Birleştiru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken birge bulağız diye. Hadis ben ziktuzigen şahittir. İnşallah şolay bulup yaşar gerek. Mana çağırıldı konakka çağırdılar arasında mesajlar. Biz suyunuşup keldik mana şunday merapayatiga. İnşallah. Rahmat. Hammangizga da çağırgan üçün yaxşı tilekleringizga biz de qo'shilib Urmiyaz avluning, Yangi Kuchkilta avluning mahallasidan yurakning eng izgi, eng yurakdan chiqqan tileklarini sizga topshiraman inshaallah. Bizning Zufar Hazrat avlumizda bo'lgani bor, avlunda bilan aning sig'anog'i tamirlari Urmiyazdan Xudoga da to'g'ri kelarmi, boshqa da to'gri kelar. Şuna göre rayonda dinin ko'taruvda bu zo'r kuchlar. Elhamdülillah. Rahmatlarga tozalik bo'lsin, hammamizga da tozalik bo'lsin, dunyomizga barakat bo'lsin. Toza bo'lsa, hurmatli jamoat dinni olib borga bo'lar. Ve tırışlığı bilen münasır mening iskitmeli sizge zo'r rahmat. Çeşme Örekeyga kelsam, şu katli tırışıp halk hem de imamlar tırışıp ediyorlar.
Şuna göre zor rahmet olsun, Allah Teala rızalığı olsun bizge, hemmerimizge de. Çünkü Allah Teala karşısına barışsızda vararız. Ozakları hürmetli olsun, ozakları hayırlı olsun inşallah. Şu beyramlar, beyram jamunaşla yaşav, Orbaş avlunda inşallah her vakitte de bulsaydı. Ya Rabbi, barışa tileklerimizde Allah Teala kabul etseydi. Ya Rabbi, rahmetine olsun. Problemi вопрос olacak Bizim tağın da bizim 10 minut vakit var. Biz обычно vaskın namazda ровно 2 saatten etmeyiz. 35 minut bulgası 5 minutqa sonra bitiriz. Növbetinde ufa ne bilen bizim dikkate kelip kiriş etmeyin. Şuna göre buna şu suraşuları bizge elhamdülillah endi okul to'g'risida tag'in aytib ketasim kelar. Bizning Ufada hozir повышение falanlar butun yillarni o'qitdilar imomlarga. Bu yil mana biz men 5-sentyabrda kashf falan topolmadim, yig'ishtirib bo'lmadi. Bir oyga detalari. Oktyabrda mana sizning radikni уже yuboramiz endi o'qirga. Ana o'g'il surashlikda shundan butun yillar mana shu shishmarakadan boshqa bizga bir kishilarni yuborga tirishish kerak. Butun bizning o'qib qaytdilar ko'p kishilar. Boshdan bizning to'qimini Afson hazrat o'qib qaytdi. Рабин Хазрат Орсна Сузюн, Икинсун университета оқиды. Шуңа көре бунда обязательно керек. Олар қырында бұл помощниклар ішчілері керек. Қазіргі уақытта біздің Россия итәкшілері де шу Путиннің ұқсафына выделяет біздің БГПУ-ға, Ақмолла БГПУ-ға біздің именно муллаларны, имамларны оқыталар. Ondan altara bizim bir güne kişi okup qaytqаны, o'tgan yıl pedagogik отделda bizim 7 kişi diplom защитib qaytdılar. Bu yıl bizim 4 kişi, 5 kişi, 5 kitali, 5 kişi юридический отделda. Bu специально hükümet buna aksalar выделяет, неше миллионlar выделяет, учебно что bizim mullalar, bizim образованиялары болсын diye. Şuna göre если men sizge lashamil ekan, o'qirga borga deb, tigisi bar, munsi bar deb falan da so'zlar bo'lmasin, borga tırışıva gerek. Bizge bütün neler varsa, возможность, o'qig'izgina, o'qirg'agina borib bilim al. Tege bilimsiz mullalar ku, telesa mınsa yaray, tegisi yaray deb yerga bo'lmasin, o'zining tibi Qur'onga, hadislarga operatsiya etib, bütün ishlarni olib borib tırışıva gerek. Bizim zo'r müftiylarimiz var, onlar bizga nima aytadilar, ular shu aytgan ishlarni ishlab, Xudoning rahmatidan yashashga Xudoyim nasib etsin. Hazrat siz bir ikki so'z aytib qo'ymaysiz bizga? Endi hazratim so'rovim bor yani. Shunday вопрос именно. Hazrat qaysar avullar, mahallar bor endi. Boshqa mana miyasda turib aytayotgan. Biz avuldan bir og'ay bardanda janozaga tug'anin joyiga. İmam bo'lib turgan kishi anta ishlarda turmaymi ne cenaze okura bilmeydi. Bütün cenazelerine özüm alıp varam, özüm cevap verdi. Cenaze'ni okudu diye nerse okudu anlamadım diye. Benim geçtiğimde ben katışmadım, kısılmadım dediğinde. Buna şimdi ağlarını azrak konup edip sıksak gelmez ki ara tirajıyılık hatta. Bu turda men aytib qo'yayım ondan Hazratdan bitar. Bu turda biz men Raysovetda bo'ldim. Biz отдел религии, культуры и молодежи var bitinde. Şundan onda biz süreçtik bo'ladi. Mana shu bayramlar bütün illerden o'tgandan so'ng biz yığılabız bütün imamlarını, сельсоветлер, участковыйлар yığılıp, mana zakataga biz paket Irina Yarovaytilar şularni обсуждать, şularni qarab, bunlarni biz to'xtatishga tirishamiz. Onda уже четко aytilgan. Если imam var ekan, imamın aның bulurga teyish ukazi müftiyatdan, elenidan. Если o'zine musulmon ne tugul bir ay butantirli sekta ekan, ne var ekan, обязательно mingi so'sha o'targa teyish, prokuratura butunlar aның turg'alar turusunda berga teyishlar. Bular so'ylab qo'yilgan edi, как imam etildi. So'ylab buna qo'yudan hozir bormaydi. Hozir обязательно ularning bilimi bo'lirga teyish. Ukaznoy bo'lirga teyish. Bizning umr bo'yina kelgan ukaznoy mullalar. Tijra ishlar kerak, imam tege janozaga ketgan kishilar. Xudoning rahmatiga kiringina, onda da bo'lib ketar borisida bo'lur. Kendisi Hazret'in sözüne, aslında bir iki sözüne yetkiyen. Çünkü miyası tutucu degende, miyasından tutucu bizim oğulga indiler, neler tutucu, neler tuğanlara bizim oğulda bulgen tutucu biz bitinde merhumu solabız, unga kabul bitinde kabul ayağına yapılar. Anda da bizim de suallar da o yaptığı kabul ayağına koyup suallar bizde de. İyi sizde dürüst değil, iyi bizde dürüst değil, bize yeni durur. Sonra zirahlara para kakıya gelirse gitmişlerken, nesi bir rüyalar kasına. Bunlar bizge rüşayet ederek. Kadir bizge vasmoruz var, bizim var silsevi.
var bizning участковыйлар, var imamlar. Onlar bilen birleşip, ул kişine yesi olgan soylanıp koyulgan eken imamın kabul edeyim deyim. Onda avulda, avul soylanan. Ул kişi bilen süleşip, ana ankartıp, ana uğretirge kirek. Ukurgay berge ilimine uzun sinanı, sizde okutalar bitini kuvvezde, onu deşip, okutup, ankartıp, ana elementarını prosto ankartıra kirek. Ул уже может birine bilmeyin, o avulda bir kimde bulmaz, ol barga tırışanın deyiniz. Mine şunda jinaza neyle meyit yok. Ana şolarına ben dersçe. Davut koyduk bile aytdı. Davut Hazret bizimkiler muntaqalıyorlar. Ул келгәс, аны яши башлагас, biz ближайший менә безнең асылында безнең сытуымның ниләре мәсҗидләре пайда бар. Или безнең Мөхәммәд Хәзрәт белән сөйләшеп центральный мәсҗидкә biz анда уку фәләнне ул безгә организовать итәргә. Чисто имамнар уку Күп кеше белмәй. Күп кеше белмәй. Аның порядогы ничек эшләргә? Алар үзләре теге кемнедер бер кешене сөйләп куйганнар үзләре шунда. Әзрәк шунда шүткән укый балан кешене. Шул ал барайында ул үзе берсе аңламай. Берсе дә белмәй. Микрофон әзерме? Bizden söyledim de şunakta ciddi mesele var. Cinazasız gidiyor. Yaraydı o tege. Kimnedir Kur'an okulmayı kola üyünde, kimgedir barıp nindiri mesele uyuşturulan. Cinaza birinci şeriatta tura. Bu vapros meseleden eğitim yani imamlarını min saduğum, min doğum arabadan tuğu birge kilişirge de Muhammed Hazret sizin dostluğu dibeteyim, birge vetiniz size. Birge şu imamlarını jiyğanda mene, oy sayın jiyıla turgan bir gün soylarga kerek mi, 2 ayga bir mi, kvartalga bir mi imamlar jiyıla, bütün Asqın rayonu boyunca. Şu sen bulay, sen tegelaytip neyini ötkerege tuğu jiyılışına. Biz şolay öğrenilgen bitne bizden. Tegele işlep, bulay işlep tuğu, ders formasında. Основной meselelerini bir 5-10 minut aytip gitesiz de, mene şolay bütün kolgan im көп vaqtın ders veremene. Şol birinci jıyılışın cenaza namazını kırtıraya gerek. Bir mesela keldi. Artur Hazret sen cenaza namazını anlatıp başından ozana katlim nişik jıola, nişik jirlerine, nişik cenaza namazı okula şol meseleni sen anlatasın deyip ana terkep koyasın. Artur Hazret başlap jibere Muhammed Hazret, Züfer Hazret, Muhammed Hazret başlap jibere de Artur Hazret devam ete ders ite. İkinci mesele, ikinci yılda nikah meselesi şundu. Nikahta da ne? Türlü meseleler tuğa. Mesela nikahta da sen çıgasın mı? İli barasın mı? Falan oğlu falandan, falan kızı falandan soruyorlar. Sen barasın mı çıgas tuğul? Eytirek gerek. Bardın mı? Ötken zaman bile sorarga tiyişmez. Köpkene imamlar, köpkene hazretler şunun bile yolğuşarlar. Bu da seriyozny mesele. Şuna göre şunday meselelerge bir film barabızga da kereginde. Mena şol jyılışlарын ötkergende tege Aprendoni bar bitine filmni kişiler mena oradan yaşlar okup koytkan şolarga yüklerge kerek meselen tek. Sen Hazret bugün şol dersini hazırlaysan. Şol hazırlanıp. Hato meni özümden işitkenim bildi. Cenaza namazını okurga öğreterler. Bunday namazlarını okuysan da, "Yo, bunday namaz kerak mi menga? Cenaza namazı jiyta" degan. Özüm işitkenim bildi şonday kişiler. Kıyımlara degan, nikah okuganda vagat kerak mi degenler de var. Duasını okusan boldu degenler de var. Yo, ol tege основной ne Uzagın. Kema mesela nikah buldu mu degan, ile bulmadı mı? Tek şartı mesela ayteler hutbe oku. Hutbeni, nikah hutbesi var ya. 3 mertebe elhamdülillah deyip etkenden sonra sen falan kızı falan o'zi rizolik bilan falan o'g'li falanga rizo bo'lib bordingmi? Rizo bo'lib bordim. Bu g'oyingni aytib ketar. Sen falan o'g'li falan qizi falanni o'zi rizolik bilan qabul etib oldingmi? Qabul etib oldim. Shahodat ayttiramiz. Anlatamiz shahodatning ma'nosini. Üstten boruç düşer. Hazretnikinden de endi kiri sünnet amellerimizden gitemiz vaga söylüyor. Bizden üstte bulan boruç. Yani yoğağına neden? Köbere anlatır gerek. Söz yok. Ayırganlar. Mulla dedi söyledi. Biz üstlerin bir başına oturduk da oldu itincek oturdu.
Nerede söyleyen işitmedik de, anlamadık da yani. Toğuşkana çıktı dedi, şuraya ettiğinde. Mene bir mesele eli mene okuduk, yoğağına bir 15 minutlikine. Kiyevga şıgarga jiyingan yaş kızga galimlerimiz eyte turgan bulgan. Eyte turgan bulgan galimler indi. Kızım, merhametsiz irden, söz yırtuşu kurşeden, bir mişi olgan koldan, mecburi tortup olgan, eyber. Dua bilmegen tilden, şükür itmegen kalipten saklan degen. Yara Müslüman kadarsa bizim namaz vakti etti. Biz bu avulga birinci ozan bulgas matur etip etile kerak deyim. Şuna göre men oylayman bizning Basqın məscidində көп bulub, məzin bulub, Qadir Öteş məscidində imam xatib bulub turgan kişiden ozan ayttirib, derse Fidaris Hazretten bik yaxşı olur deb o'ylayman. Sizning qarşı düşməsizmi? Yo'q, inshaalloh. Fidaris Hazretten. Ko'proq bo'lar. İratlar, siz bu ayrak koşuyoruz ederek appalarına orunlandı, şarşı ortamından. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
Ha? Koyma. Niye sefer çıkız? Tez basırız da imanda. Kamet çörseniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alel salah, hayye alel salah, hayye alel felah, hayye alel felah. Kad kâmetis salati, kad kâmetis salah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. İlahını yakıldım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'allahu limen hamiden. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'allahu limen hamidah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'allahu limen hamidah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الله الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذو الجلال سبحان الله. ذو الكمال الحمد لله. ذو القدرات الله أكبر.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتخشعنا وذكرنا. اللهم تقصرنا تقبل تمامنا واستجب دعاءنا واغفر خيرنا وارحم موتنا يا مولانا. اللهم اغفرني يا فيض من جمر الغيامات. اللهم تقبل منا هذه الصلاة الفرد مع السنات مع عظيم حسناتك بفضلك وكرامك ولا تترك وجهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Allah. Özün birüşüsün, özün aluşusun. Aşbu kılgan gıybadetlerimizni, kimşilik hatalarımızını gafur kılıp, kılgan gıybadetlerimizni, tilegen tileklerimizni, niyetlegen izgi niyetlerimizni turmuşka aşırıp, Seyyidli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerini şart kılıp, onun ümmetinin, sahabelerinin Rabbim Allah. Adem aleyhisselam'dan alıp, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e çapkın bulgan Peygamberlerinin izgilerinin ya Rabbi ruhlarını şart kılıp, şolay Rabbim Allah, bu izgi meşit aşu tantanasında, vakiyasında Rabbim katnaşkanlarımızga da, katnaşa olmaganlarımızdan da dua ümit etken eyte olmagan evi babalarımızın, kızgam ir tuğanlarımızın, barışa bulgan müminelerimizden ya Rabbi ruhlarını şat eyle. Bu fani dünyada belip bilmey kılgan günahlarını afu kişirip, kılgan izgiliklerin arttırıp, uz rahmetin bilen Rabbim Allah izgiler bilen, peygamberler bilen birlikte cennet ehillerinden nasip eyle. Üzlerimizge Rabbim, şu namazda katnaşkanlarımızga da, katnaşa olmagan tuğanlarımız olsun, dostlarımız, cemaatlerimiz, kurşularımız, halkımızga ya Rabbim hayırlı, bereketli, evvel imanlı durmuşlar nasip kılıp, yürgen yollarımızda bela kaza kursetmiş Rabbim Allah, illerimiz, yaşayan Respublika rayonlarımız, avullarımız tınış bulup, imanlarımızı nığıtıp sirat-ül müstakimlerden ayırmışı, birden bulup Rabbim,
şuşu fani dünyadan mängülik dünyaga öz huzuruna köşkende de şehadetlerimiz bilen Rabbim öz qarşına, öz huzuruna, rahmetlerine erişerge nasip kılıp, şulayık Rabbim aktık orunlarımız, peygamberler bilen, izgiler bilen birlikte cennet ehillerine nasip kılsan idi. Amin ya Rabbil alemin. Tevekkelna alallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillah. Tabullah'dan mısın? O da bir mühim bir mesele mi? Bizim Respublika'da olsun da bizim şurağanın burada şimdi meselege işitkenizde olgan bir indi bir vakıya bulup olgan bir şey olur. Bir meşitke bir o kilip kirede bunu gezit olsam bulamaz indi. Kilgen sefer şeyini. Peki meşitte bulgan dijur kişi Hazretler olmadı indi. Dijur bir şeyin koysa dumga qaraysan degan so'rov bergan. Tegese aytgan men shunday dumga. Ha yo'q, men bit bu dumdan. O'zingning dumingdan borib so'ra deb aytgan. Alloh saqlasin. Shunga ko'ra men nima aytasim kela, ham narsa aytasim kela, Alloh bir deymiz. Elchisi Peygamberimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Zakon bizning uchun Qur'on, Peygamberimizning yo'li. Narsa bo'lishadi. 3 kunlik dunyoda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah'ın rahmeti her barşamızda da her vakit, her zaman çeksiz olsa edi. Tabi aytem, minen neseden aytip bitem, Züfer Hazretleri, Muhammed Hazretleri'nin atnaşenyalar o şeklinde koyuram. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Bütün rayonlarga, bütün respublikalarda da bu örnek. Zaten bir cirat direktör ama yargısı aşağı bağımında kullanan kişiler. Hatta ulan ise kabirle uyuşu onlara kabirleyse ulan büyük üstünü bakışı. Yargıda da soğuk farkı tavzinde. Bu yerler okullar sabarlar tegeyin atrasta kirtek sakçı yaray mükemmel tekrar üstüler sabarlar keseceklerinde. Birinci türlü paraga bolar. Şedirgen bazı ekenden şedirgen bazı vakit çıkar. 20 yıl sonra Hazretlerine bir şey. Bunlarga ihtiram ettiler. Bir zor olmasa şahit taşırlar. Hektar kulübeti. Hazretler olsanca paşalarını verirsiniz, hektarlarını koyarız. Hektar farkı. Bunu taşını itiriyor kereğinde. Bunu edip cevap vermezsin. Hazretler gelin. Так, скамейлерni qo'yib o'tira turibmiz. O'rgatgan joyga Возможность берсин аларга да курбан салырда. Изгиликлер менен, яхшы иштер менен гына сурашырга тыйып, бир Кур'ан сурасы окуп, дуа кылып биз энди кузгалырбыз. Hazret sizge أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Rabbi, ushbu o'qilgan Qur'on oyatlarimizni, kemchilik xatolarimizni mag'fur qilib, qilgan duolarimizni, o'qiganlarimizni, tilagan tilaklarimizni qabullardan eylab, Rabbim Alloh ushbu tobinni uyushtirgan yerdan etuvchilar Rabbim, shulay o'z rizolig'ini umid etib, o'zingning rizolig'iga erishgan deb Rabbim qurbonlar sholg'an efendilar, obzilarga Rabbim, Ehsan qizi Gulnaraga Rabbim, Emir qizi Floridaga Rabbim, Sabit ulu Danisqa Rabbim, Badriddin ulu Mavlimjanga Rabbim, Radik ulu Radisga Rabbim, Ildar ham Filuze xonimga Rabbim, ham aytilmagan shu tobinda yordam etishganlarga da Rabbim, yordamlarini qabullardan qilib Rabbim shu qurbonlarni da İbrahim alayhissalomdan qabul etib olgan şekilli Rabbim Allah'dan hem borumuzdan da kabullardan kalıp inşallah şunday bugungi kun şekilli tobinlarimiz mo'l bo'lib Rabbim Allah bir-birimizga yordamchi bo'lib, bir-birimizga ehtiromli bo'lib Rabbim qayg'u, hasrati, shodlik, sevinchli hallar bilan, shodlik, sevinchli voqealar bilan iymonli bo'lib qana avval yashovlarimizni ham mangulikka o'z huzuriga qo'shganda da mu'minalar bo'lib, iymonli bo'lib qo'shuvlarimizni nasib qilsam edi. Amin ya Rabbil alamin. Tavakkalna alalloh, la havla va la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Allohning rahmati bo'lsin, muborak bo'lsin. Shu izgi kunimiz bereketli olmuşlu olsun yılımız. Dağla bir mesele cemaat eli bugungi kunda elhamdülillah yüzümüzün iyiliginde büyük vatanımızda tanış hem tanışlık hüküm süre bizden dış yaşayışı bulgan özümüzün kurşu illerde televizorlarımızı açkanda bulsun, Siriyada barımızda işitip bilemiz, yani Afrika illerinde kupkine Mine özümüz kurban şolgan hayvanlardan Allah huzuruna getirgenlerden tış bende valası kurbanlık bulup gelir. Basın ulular, ülkenler, balalar küpme Müslümanlar kırıla. Şuna Allah Subhanahu ve Teala'dan tilep, soruyup, yalvarıyıp, dualarımızdan kaldırmayıp şu özümüzün kardeşlerimiz, özümüzün din kardeşlerimiz değil, özümüzün ailelerimiz düşünün şiddet bulgan. Allah Subhanahu ve Teala onlara jеңелlik berse idi. Yine bugün şu tabında katnaştık. Nindi mol tabı. Biz qayt nişik geldik, şular qaytıp ketemiz. Tabından ezeyip de qaramadı deyip etsek de dürüsttür. Allah'a da Rabbul İzzet jеңелlikler berip, sınavların Allah huzurunda ötüp, indi Oldağasın hayırlı kılsa idi dep tilik. Neydegiz birgeleşip dua kılıyık. Tevekkelna alallah la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbim Allah özüne tapşırdık, tevekkelledik inşallah. Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti her başımızda da her vakit her zaman inşallah şeksiz olsaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. İnne fissemâvâti vel ardı leâyâtin lil mu'minin. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم